guys, welcome back to my YouTube channel Patapolis Blog. Pinia video bang kelala Good Friday pu kopi fansi ki puma pastor nangli rat fan than pachini asante me parji ong dung ara atum ke Good Friday pu chini kopi fansi ki puma lasi nangli rat atum fan than asante me parji lasi than pachini khata Ceropar piglo nalatum Good Friday lampu tha kachini fansi nili fanangkar julo lasi Good Friday puke non chokali ningkan surihini aprang pensi pirthia dang talon bong wang bom lo labang sa Good Friday puke Jisu Kristo munidatum akiduk akisung apap kedu anaphan kecham ke pang thiria phansi alang kichi mate karkli arnia phansi Good Friday pu kipulo Jorolo pastor nangli rat fan than pachini pot lapen kini kuisan bang ke lapulo Jisu Kristo arnam pule kopi pot si tinang kokma laso ensar bang nari rapan fan pachini samte nepal ahok lo Jisu arnam pule kitinang kok athegela lo ilitum munidatum kaduk kawya bunita pap dol lablo bible romanang nipi ke thoming kora thomlo pulo halaso pap pere joke munitum thi vek dang po la pirthia ok tinang po la pen kar jong sta be mukang sayarni norok meherang dam nang vek po lasi hala ana pap pirthia dang munya pap ang hordo an ke cham ya phan ke marat mareng api kar kli chot ke munira to kar kli a vi pen choke kakun elo lasi Jisu Kristo arnama me thang masi alang munira sonang che plangsi alang ini tuma pharman awe pen kewang bon apap awe ben kewang bon akisung akeso amaya ahuni akerdo an aparman kicham ya phansi alangli arnam avi penamasi me thanga vi penamasi ili tu aphan champang thir dedlo halaso ke champang thir arnia phansi ili tum Good Friday bo kipulo lapen pastor puthot nilina arjutu bonangli pan Jisu Kristo kithi arni re kopi pot si Good Friday putu gogla good pupu gogla lasi nangli laso pudak asapso rapan than pachini samte nepal Ceropar piglo Jisu kithi arni ke kithi arni posi ning duk nangi ning oi nangi polo lapen ketanong te adon tinsi Jisu pan ke kroy tum an ke ahem ahum tinda plek aki i ga son jeta rep ason nang po anyom erbangke bon tame kithi arni le ning oi ning duk arni le good purong Friday mane bhomta de bhomta ke me puki purong athekla hello Jisu kithi Jisu kar clip na yoksi itum e pop do anang cham tanglo Jisu kithi pena yoksi itu makisung nai akeso doan amaya mentor alam ki lampong aker ang no ahuni kanti do andalang e cham edlo lasi itu aphan ke good lo itu aphan ke melo la Jisu kithi pena yoksi itum ke jog lo itu me pap do anjok tang lo la pen itu makar jong setame mo meherang morni si kang sayarni kabisarani pen meherang norok long kaya par kaya akisung mata Jisu kithi pena jog Jisu kar clip pena jog itu aphan nang pe jog dead lo la posi itu aphan ke good lo la si bhomtar ni kithi aposi good bhomta mane Friday lo la si Good Friday pu punang kok lo itu muni la kaya aphan ke good lo la so kithi pan ke ente Jisu aphan ke kroy tum ke aka pregas se akli nang niluma ahok lo ini tum Jisu aphan ke kroy tum an ke aka prek ke thok ki jirakam mate sigar ki nang niluma pualang li nang karjok puthak la hello ahok lo bible long pulo ibriang neng pi kep ang neng so cleaner kep long pulo aka prek la son ake thok ki jir akam ke nang nilu mate awelo athe aku bible long puthulo isya pitorang neng pi ke thomang na so cleaner kep long pulo la ke kaya par kaya permansi e boy petsi alang ake thok ki jira karkli pen yoksi permanent mate kai ke phansi ar karkli petang delo aposila ke aka prek ake thok ki jira asia hai arkli data choklo la ke itu bible si itu aphan etha pastor nilina arjutu lang Jisu aphan karkli ke kopi pot lo ahok pet ke Jisu akar kli ke kopi pia phansi karkli pilo pusidang arju iglo choro lo alali nang karjo pota lasi Jisu akar kli ke hok pet ke arna malam bible lam phuke munit nu apap
pop la bang so ke cham ke pang thiria phansi alangkar kli hala bang so pop bang ke la hello je munina tum pir the ki thip ke theng ke cheng pen ha pin soi no aro soi no ke cheng pen homa si arnam lam kar juje pen a pop pen a jok awe non pu anta munitum hala so awe a pop ta dukok no la so pen a jok si munitum e bang e ok ta thinang pu la pen a jok si tu makar jong ta kaya par kai norok mehrang chechak nang pu la si a hok pet akar kli ke la bang so pop pe jok si la bang so munitu akai do ana pop pe jok si akar jong mukang sai huda ke pe jok ya phansi jisu ke kar kli ke sung lor bang ke bon ta me la so pop alogo si iditum muniratum akisung do an akiso do an ke phunangya son do an apena ke nangya son do ana parmanta lang si la bang so logo si ka do ka ya phanta ar kli pon rap pet lo pop isiwet chora phan kai lo munitu a problem akisung do ana parmansi alang ke ar kli pon rap pet lo la pen puthot jisu kar kli ke ko ana farmana fan lo kar kli alam mate ki thia lam na ru thlo ning kan ko ana parmansi kar kli lo po lam lo la si hok lo ilitum jisu kristo pen aprang atuma kar kli do israel sort ar kli la pen pir thia dang tar kli hala so kar kli bang ke aning kan wang si kar kli aning kan wang chotakali kisunga phong tin si kar kli asona kaprek do hala tar kli nei hala tar kli na son do bonta me jisu kristo kar kli alam jisu kristo kapejok ya phan theng war para tha kar kli bang ke la ke ningkan si ningkan hini ningkan thompu lapu son isi ai kosono ang denga velo a hoya velo mate a tarma velo la ke sining pir theru re tik phano kaya par kai mo eso awe a phansi la ke kar kli pilo la pen lan chotakali isi vela khai chot kali la ke ka do ka pir thia dang ka do ka ya khai phansi alang ar kli rap komat aparman si kar kli pilo choro par piglo alang li korte ta ni pan ar julo jisu kristo kar kli ke ko mala tu phansi kar kli pilo pu a hok lo munina tum kachini ne pen yok si alang li chokali penang ana tum ke je jisu kristo ke la ke areng lok tum arnam areng lok tum har kli pichot la pen ho ko mane phansi ar kli pichot la puson kachini ne tum ta dokok lang la si labang so kar kli ke bible long pulo la ke ka to ka we akhai ajati aphansi kar kli do Jews phanchot kali Greek phanchot kali laka do ka we ajati akhai phansi lake kar kli pilo la bangke lake isia khai chot kali inut bahani chot kali rong isi rub isi isia district isia country chot phan kai lo lake pure thya dang khai do an jati do an ka do ka country ka do ka munit adera khai phansi Yesu Kristo ke kar kli pilo ben pastor jisu aphan komat si kapathi la pen kapathi adim konala la sinang li rat phan than pachini ikthate toy tumo korte phana choro par piglo jisu phan ke pathi ke ko ma tum si ke pathi la pen ko ma der tum si ke pathi lo pu a hok la ke ka chini na ke nang sot lo chini ong mi ong lo jisu phan ke pathi tum ke room puisia de do room atum adet asipai hi tum si alang phan kapathi lo room a government room a governor ke do na husi alang Yesu Kristo phan ke pathi par hukum pilo la pen sipahi tum si Roma sipahi tum si Yesu Kristo phan ke pathi la pen jisu aphan kapathi adet halat dak update amuni datu non jisu phan ninge dokason dolang ma par piglo le tum korte ni phan arjulo jisu phan ke pathi adet atum non alang phan mate jisu phan ke kroya tum doma pusalang ni nangar julo la silabang solam ke le tum ka do penta langdam do te chini room la ke le tum 100% anlo non bangke harda ke do barim akhai tum an ke jisu phas adet penamasi ka do ka beta kroi lablo ile tum la along ka prek sars rite tum technology mate abha tum ke dam tum chini ji setame labang so room adet ke jisu pan ke pathi lor adet bangke ka do ka beta bre jisu ban kroi lablo ba christian side de hodak bang non ke la pen pap ku ge ku pia phan la pap ku
Ceropar pilo korte ako ni phan arju thulo pap puke ko pia phan lo pusa lang ni arju lo ahok lo Yesu Kristo kar kli ke mate Yesu Kristo thengmar pana thak thi ke munina ta atuma pap do ana phansi kar kli po me bena than lo la si hala so pap ke ko pilo arna malam kar juje ke kroi mate arna malam ke patte pek hello pap lo athe ke cheng sia tu molong itu bible lang tu bolang dam polo tak la som lo adam la pet if hola bang so hut churi puat thing pia the kichodet kar juje det penajok arna malam ar juje si hala phiruyalam ar jurong mate hiyalam kar jurong pena posi hala so arni si monina khai ke pap mate arna ma hirjuno si do koklo la si arna malam kar juje ke kroi mate kapate pek hello pap lo pap pen ajok kupi pilo phonang po mulit atum pap pen ajok munitung ko pilo ke phonang po ahok lo labang sop pap pen ajok si munira tung ko pisi ke phonangi pu pena anatum adha kalam chini bonda adha kalam ka chini ne dolang lasi labang solam ka chini pe meji pap pen ajok munitung ki sung ke phonangi ko pipilo polote etum bible arnam lam long porhidam lo pode clearly longi lake ke cheng si bangke ake the nai ake sung bangke romanang ning pi trok angneng so in kora thom lo pulo pima pap anam ke kithi po lasi halaso munitum apap arnam lam kar juje ke pati pek awe pengke bang bon arnam lam kar juje penayoksi arnam hukum kang di penayoksi muniratum ke birthe okta thinang kok lo lape muda jithan lo moheta jithan lo munitum ebang e ok lagi thinaing gali bonta ekar jong ta muarni sike meherang norok kaya par kai damnang kok lo lasi kapaklang neng ping ko si ang deng suner keblang pulo lage batai hinia phwa ki thike me flu me pengkar ang talo long war et po lasi la so pap pena jok munitung ke phoneng bangke labang so hir juno ke phoneng bangke kisu ningduk ning oi ho ki jut ke ebang ok thinang po lan chokali munitum ekar jong do hol so kar jong tame kaya par kai mo meherang si dam nang kok po lahelo pap pena jok munit akhai ke phonang jike aben pastor pap puke kaddo kavita do lapluma chini gang tung nili tangte munina tu kaddo kavita pap do eluma po selang ni nangar julo la sila bang solam ke lalo romanang neng pi ke thom ang neng so in kora thom lo pima kaddo kavya munita pap klem tanglo la pen arnam adak atur pen chingbar beda tanglo po tarmane arnam son kalidelo arnam a ot adura son kalidelo arnam kamalama son pen chingbar be pinlo munita nge pap do laplo pusipu lasi kibi kichi penceng lok ho akesaran lapen akai amuga jati alama bedo komane ke kam ki meklemu posi papa bedelo komane ke bang phanra bu posi abedelo polama belo ajat amuni not kadogo be amuni tot arnam lam long puke pap do etlo pusi kipu choro lo pastor nang le rada fan poan than pachini apot lapen kijutsi koison nili nang li fan aljik po Yesu Kristo ke molit atuma fansi ki thipi lo di laben thidet Yesu Kristo thidet pen apit jereng thuma mate jereng re lo la sika chini kang tung Yesu Kristo ke munit tuma papalar si kichi karkli pulok si tumi than lo bonda me thuma thu the reng thuma reng thu thema pusi alang ni nangar julo la sia hok lo Yesu Kristo ke Bhomta mate Friday arni si alang thilo mate arkrilo lapen bhomkuru mate Sunday arni si ada prang kithi ben alang thoro kithi ben thursi alang anut panche klang lo lapen kithi ben thur eta pita jo prikep ni prikep la bang so pirthe along town city rongajo tame alang li cheklang nam lo than te kang lo labang so birta ke me pir thia dang khai do an phan than damon labang so birta ke me thanam no ke kroira baptism ke ana bang ling jogji
pusi amatua ang deng ping corner cap ang deng so trainer cap crisper cap alop lason sipulo la se pure thadang khaido ana phan sang ho pe plang ra pu so pu karjong chen baptism pinon pu alang li si sining ka chadam pu pu hut sang ho tum pen la pen kado be tong palang hukum ke thenaya hukum pitikang lo la si hok lo jisu ki arnam binoma posi alang ki thi penako thulo la pen reng thu pe me